Jadi lagi pegah tempat yang harim-harim dilikut, yang harim-harim ihram. Kemudian jino gini penyata li tengku bagi tanya tentang masalah cara bayar dam. Cara bayar dam. Ibu yang tak bubuk yang harim kena kenang dam. Ini cara bayar dam. Dam bahajinya na ada kara bubuk yang harim, tinggal yang wajib. Ini 20 dam. Bubuk yang harim tinggal yang wajib. Cuma bab bubuk yang harimnya ada kala nak po buruan, nak ko pakai, nak pakai pakaian, nak cukup macam-macam. Nyan mendum-mendum dam lain-lain, hana tabat. Dam lain-lain hana tabat. Nyonya kata bawa haji, lain menumpak jauh haji lah, nak tak boleh, nak corona. Tanya buat patah semangat, buat lomba haji, jauh haji nan teli kan. Alah, otak gini pripat Allah Taala tengok mana nak, kan? Jadi sino ke penyata li tengkuile lantaran balik ke pegah masalah ko pakai ko harim, jadi kita mengaju dalam dam masalah poh buruan. Wa yatakhayyaru fi saydil misli, dan dipilih le urang bayu dam pada buruan misli. Ilikut buruan ada dua macam. Nah yang na contoh bak binatang ternak, nah yang hana contoh bak binatang ternak. Yang na contoh bak binatang ternak berarti na binatang buruannya wate takalan dalam binatang perayaan na sabang ngenji. Lagi ticim ngamah ke burung unta. Ticim unta katanya na burung unta, ticim burung unta. Nyo na contoh jibak peternakan unta. Nyan giyu bayu edeliko ke bang apa? Giyu bayu misal ji. Jadi tepoh burung unta wajib ke bayu unta. Dia menang edeliko. Bab ikut. Fa fin amah adzakaru wal unsa budna. Kan? Nyo bak lumo kleut. Ta bayu lumo kelidai kleut, ta bayu kelidai. Kelidai peternakan. Tapi ia lumah cip, mak kelidai peternakan, hanya dapat jauh. Yang kelidai, yang kelut, dia paju, yang terit lanjut. Maka wate bayu kelidai, bayu lumah. Dia yang nak misil, bayu misil. Nyan wate tabayu misil, tapilih. Yang gekun dam takhir. Wate gekun pilih dam nyan takhir. Sebab dam ile na takhir ta'dil, na takhir takdir, na takdir ta'dil, na tartib tartib ta'dil, tartib takhir. Beboh dam. Jadi ya kun takhir kita pilih. Yang ka kun jadi dam buru-buruan yang na misli nyos masuk takhir lantaran kita pilih. Was sadaqati bihi ala masakinil haram. Li tasiyah di antara tasiyah dan li tasiyah. Yang kan terpilih di antara tasiyah dan sedekah. Nyan was sadaqati itu li tasiyah dan tamu sedekah. Arti beserta tamu sedekah dengannya di arti miskin tanah haram. Tasiyah dan tamu sedekah. Lihat tasiyah dan sedekah dua boh itu. Siyah dan sedekah, di antara siyah dan sedekah yang wasadaqati yang gata badibahi. Tapi hanai tamang di antara dua boh atra yang ibu pilih. Sebab atra yang ibu pilih na baina sikati baina ayu qawimul mislah. Jadi yang ibu pilih di antara tasiyah dan tamu sedekah dengan siyaji
di atas miskin. Lihatasi sama sedekah di atas miskin tanah harim. Watakin masakin paling kurang lihat harusnya. Pakiban surah tamu sedekah dengan bahawa tak bagi sia di atas mereka itu. Tak cang-cang sia, 3 kilo apa? Tak bagi kurangnya 3 kilo, kurangnya 3 kilo atau 2 kilo, 5 kilo menang ke. Pokoknya nyai kun tafriq lahmah. Tafriq lahmah tak bagi sia je. Mengata bagi sino tak pisah-pisah sia, kemudian tak bagi per orang. Au yumalikuhum jumlatahu je. Ataupun ditamlek akan mereka itu miskin tanah haram jumlah tahu akan sekumpulannya sia je. Ya, madbuhan hal keadaan kali tadi ya. La ayan hanjit tak sedekah musabah menan tengah mentang udip. Nyo pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama takoh takwa, tajau aju bulat. Nyo kedua dah bagi-bagi juga deh. Yang keun yumalikuhum jumlah tahu madbuhan. Jadi kali takoh. Hanjit tak belau kameng, tajau kurinya nyo kedam dong aju, bagi-bagi nusin bagi-bagi hanjit. Lihat tafsir ataupun lihat wakisi nasi sehat kameng long. Yang bagi yang kalau cerita. Pokoknya yang bagi lihat sia. Ataupun tak pemilik laju, lihat tafsir tak pemiliknya ni pemilik juga ron bagi ke ron ke rumah. Bagi ke ron ni sampai ke ron ni nan. Pokoknya benar tamlik lihat sia, hanjit tamlik cuma tahu dip. Wabaina yang pilihan pertama, yang akan takhir. Pilihan yang kedua adalah bahawa di harga akan misal akan dirham tapoh burung unta bayu unta nyampai harga untanya padi untanya sirtuh juta mama unta yu nyan sirtuh juta unta ji wayah cari biha tak copen sirtuh juta harga pasaran unta. Nah, ini unta jana kata harga unta untuk bayi burung unta yang kapoh adalah harga haji 100 juta mama. Tak copen 100 jutanya tak belau aju makanan pun yang tak belau mimma yujzi'u fil fitrati daripada barang yang memada ianya barang pada fitrah. Urang ada pu pajuh gandum kaki tak belau kan gandum. Urang ada pu pajuh kurma kaki tak belau kurma. Urang ada pu pajuh mesaji patah yang je ke fitrah. Kangkut kut balat ku yang mekut nganya yang juk ke fitrah kan. Jadi tablo yang je ke fitrah tak bagi. Tak bagi padum 100 juta padum tahun berih numpuk aku bena dinan tablo berih. Tak bagi itu ke miskin. Hanya pilihan yang kedua. Qalahul imam menanggi perah li imam. Imam Haramen la imam wa syara ila annahu yajudu ay yakhruja biqadariha min ta'amihi lahu. Dan nak beritahu oleh imam kepada buat sungguh pekerjaan boleh bawai petebit ianya orang yang buh fidyah bunuh dengan kadarnya harga dirham tersebut daripada berhadrau daripada makanan daya adoi. Sebab lamatan bunuh kan belau giyu kadar yang giyu belau makanan yang giyu bagi. Mesti tengok hana tak belau nak pabrik pada itu. Ataupun nak lampuh ke rumah dia. Nak ke rumah sajan laju. Dah harga ju padum yum unta padim top ke rumah. Yang ke rumah ada tajuk kiban. Wa syara ila jawati. Yang gi syarah imam jeut cik. Jadi makna ji hana mecih nata belau. Jadi pilihan yang kedua adalah dah harga mentang binatang misalnya padum yum dan bila tablo makanan yang dia ke fitrah padum rumput tak bagi aju dinan makanan yang dia ke fitrah kepada orang walaupun na tablo ataupun ciatra yang kena bak draw tak nam ciblau yang kamu beda ke tablo kan minta amihi dia dapat debit kadar dirham tersebut daripada makanan seji merumpuk kurma siton cau ju rumah draw di lampau tak bagi ju siton ke fakir miskin nyan kajit nyo pilihan yang kedua
Jadi pilihan yang kedua berpaling daripada misal kepada harga yang kemudian harganya giu belau makanan giu muterkah. Jiblau makanan bagi mereka itu ngan ai li ajlihim. Jadi ibarat Nawawi lahum yashtari biha ta'aman lahum, yashtari biha ta'aman lahum. Nyo tengah ke depan ibarat Jalaluddin Al-Mahdi tengah ke depan ibarat Imam Nawawi. Pemana lahum menyota belau makanan bagi mereka itu, jadi watat tablau aju sebagai pembeli ji adalah masakin. Peng katanya nyo lom belau makanan badan untuk orang je. Pemenan peh tablau. Ya, geai di mana lahum kan tablau untuk orangnya. Tablau untuk dah tu cit. Lom belau. Mata tablau nyo lom belau beruh kelong tu harkan lom belau orang je. Atam tablau kegop ke lain bagi orang wakil bagi tanya. Pu tablauannya untuk mereka itu katanya sebagai wakil tukang belau. Makanan kakawannya jurut berarti begitu le tablau rut tu ke miskin. Ataupun tablau kedua untuk kemudian tamu sedekah. Nyo ke perlagi ibarat ke. Lahum manaji li ajlihim. Jadi lamnya li ta'lil. Lamnya li ta'lil. Tablau karena uringan. Pemana karena uringan? Artinya dengan buat tamu sedekah dengan nyata yang tablau ada arti mereka tablau untuk tamu sedekah ke uringan. Berarti tablau ke kan tablau langsung ke uringan. Baik salah mufhum ibarat nyangkinan masalah di kitab. Nyoki sino yang masalah ibarat dapat depan ibarat kitab. Dak kurunyan berarti peng-peng kita nyo dak kurunyan berarti li tablau milik urunyan laju. Kan go. Mana blau kurunyan blau karena urunyan. Pemana karena urunyan? Untuk tamu sedekah ke urunyan berarti kan tablau ke dak tu. Tapi kan tu apa jo? Kan tu tapua keluarga. Kan tak untuk sedekah ke urun lain. Ucit tablau ke dak tu untuk tamu sedekah ke urun fakir miskin yang na di tanah harim. Yang kajelah yang tepat ibarat kita tu. Wala yajuzu ayat tasaddaqa bidarahimi dan hana boleh tamu sedekah peng keju. Padum yu munta 100 juta, tak 100 juta tamu sedekah je fikir-fikir hanjut. Tak payah le tak payah peng. Bereh ngempeng le payah peng bah. Pai keput depannya kita kap. Pakan ni pegah leurinya. Sabab bangi tengku. Urang bangi gum rukok di nya tajuk peng je belau rukok-rukok, je belau sabu-sabu. Ngada jo breh kap buah breh rumah pegah le tham apa peng. Je kopi kedai nya tajuk peng ya. Yang rumah nak tahu. Pi nya tajuk breh kan keluarga ke banyak rumah. Jadi ngakai silapih nah. Nyo ngakai sehat le manfaat breh ngam peng. Maka ya pegah fitrah kita nyo tak jebuk peng le tak manfaat peng yang kon. Le manfaat peng le cara ke terbit peng nak terus rumah. Ya belau rukok gejep kopi le, yang sabai piep sabai le. Nya kata jebuk peng, pi nya tajuk beri pe rumah mendum ataupun belau beri tu kan kabrak urusan. Jadi yang ke le manfaat ke peng kali urinya. Hana boleh makan. Jadi tajuk peng hantar. Menurut pendapat Imam Syafi'i tamu sedekah peng hantar, yung tak tamu sedekah ju peng hantar. Ucit belau makanan ataupun tak hargakan padi berupa makanan tajuk makanan yang nak baro tu. Tamu sedekah kuringan. Nyan mana yashtari biha ta'aman lahum ai li ajlihim. Nyan ge khun pu khun. Nya. Puna khunnya. Tapi le di antara tasir misal jih tamu sedekah dan di antara tahargakan misal misal pemana tahargakan misal yaitu yumjih tablau makanan nyo istilah ibarat dalam kitab istilah dalam bahasa Arab gekun ta'dil. Mana ta'dil berpaling. Gipu pilih buno gekun takhir, gipu paling kepada yum dan gipu sedekah dengan makanan dengan yum ji gekun ta'dil. Jadi nyo ke istilah takhir ta'dil. Jadi di antara lain dam
bak haji adalah dam takhyir ta'dil. Artinya mukhayyar wal mu'addal. Kita nyogu pilih dan gipu balik daripada ji kepada harga ji untuk musyrikah makanan. Au yasumu, yang nyata ayat kuma ba au yasuma wa baina ayyuqawimal misla darahima au yusuma, ataupun banyak kata ba yastari, di antara tahargakan misal dan ke dirham dan tablawa dengan dirhamnya makanan, dan di antara tak puasa daripada saboh mot bahasa Aceh tak kun ticupak punya tengok lebo mok tengok yang taboh mot urarab mudun urarab tengok mokon mok mudun ticupak guru baju ticupak saboh mot yang ticupak tip ticupak makan daripada makanan tak puasa siurau. Jadi dua boh lebo pilihan yang pertama tasiyah tamu sedekah siaji baik kali kita bagi ataupun secara muboh menan kali tasiyah, dan diantara tak pegat harga misal kemudian tak belau makanan ataupun tak harga makanan tamu sedekah makanan di yum misalnya, ataupun lihat harga haji ke dirham tak kira haji tak belau makanan baik tamu sedekah makanannya baik tam terkah makanannya pucit tak kadar yum ke makanan ke dirham tapi hana belau makanan pucit tak hargakan padit merupa makanan tak puasa tu si cupak makanan ti urau yang sabah unta na yum ta paling kurang sai 50 juta yum ta no peduk unta kami kebun leleh 10 juta unta kadang 50 juta 50 juta minyak 20 ribu sehari berarti 2.500 hari 25 ribu 2.500 hari 2.500 ya 50 juta 2.500 hari 2.500 hari 5.000 cupak kali 2 5.000 pun ada puasa kemah 5.000 euro puasa nanti umur tu untuk dia nanti 5.000 kan 5 tahun kau tak jaya kau puasa. Mereka puasa ngayu muntahnya anti euro taboh mot berat. Kami burung tak kena, mamnya kena mereka taboh manok yang lain kan. Taboh glu. Pokoknya benar. Di lepo pilihan puasa ya. Harga taboh mot makanan euro puasa. Hai tu kana nya nam ceh Arab nam ceh rumah tu. Pak yang na tu. Ceh Arab tu puasa Arab pada tu rumah puasa ru. Hana se lagi puasa yang euro ide yen 7 euro kampung nya hana hai tu kana. Nampai hai tu kana apa yang na ni. Ni puasa bapak yang na. Jadi kana lepo takhir. Nyan punan ngekeun dam nyan dam buruan misli adalah termasuk dalam takhyir ta'dil. Mana takhyir ta'dil gipu paling daripada atra yang wajib kepada hargaji, kemudian tablau tamu sedekah dengan hargaji makanan, ataupun tak puasa di hargaji saboh mot siurau nyan gipunan ta'dil, dan gipu pilih bagi tanya hana ditentukan le syarat yang gikeun takhyir. Sebab menyot takhir lawan ji takdir. Kan digedi deh tak kadar-kadar kan. Takdir mana ke kadar le syarat. Ditentukan kadar le syarat. Menyot takdir lagi misiji. Tabah kameng atau ni puasa le euro di kampung 7 euro di haji 7 euro di kampung. Nyan takdir ke. Nah, menyot nyan takhir takdir. Menyonyo takhir ta'dil berpaling, jadi beda berpaling dari dam kepada yum yang ta'dil menyohak kai tentukan le syarat kemudian kita pilih yang keun takdir nyo keun dam takhir ta'dil. Qala ta'ala hadiam balighal ka'bati
au kafaratun ta'amu masakina au adlu dzalika siyaman. Ilikut ayatnya waman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Maka balasan ji adalah misal barang yang ipoh daripada binatang ternak yang diputuhkan dengannya le dua draw dengan adil daripada kata hadiam balighal kabati sebagai jihadiah wa tetruh bab binai Kaabah itu ke masjid ke miskin tanah harim yang kejekeun payah miskin tanah harim sebab dalam Al-Quran keun hadiam balighal Kaabati betul kenan au kafaratun yang mana takhir keun au takhir ataupun jijo kifarah kan jazaun jadi kata apa jazaun maka payah bayu misal ataupun jibo kifarah makanan daripada kepada segala miskin au adlu dzalika siyaman ataupun berpaling demikian untuk puasa yang kiba adlu ini faham ta'dil berpaling daripada harga kepada berpuasa. Yang kedalil wa ghairul misli yatasaddaqu bi qiyamatihi ta'aman dan bermelayangkan misli ji bersedekah dengan harga ji akan makanan lima sakinil haram bagi miskin-miskin tanah harim wala yatasaddaqu bidarahimi dan hanji ji bersedekah dengan dirham lagi ji beda misli ngangkan misli miokan misli hana sia misal tambah hana misal pujit drawela juga harga dan dengan harga haji tablau makanan tak bersedekah haji umpama tapo binatang yang hana misal kanguru misalnya tapo harga haji padu yum kangurunya lihat harga tablau makanan pada merumpok tak bersedekah makanannya ke orang miskin. Waqair muzi atasadaqu bi qimatihi ta'aman limasakinil haram wala atasadaqu bi darahima langsung ji hana gisi misal sama hana misal maka harga haji ke belum makanan dan makanannya yang bersedekah ke orang miskin haji bersedekah yum nyampi hana syarat belau hana disyaratkan belau makanan ro tergicit harga menteng dengan yum binatang yang tapohnya ya sumu ataupun hana tak bersedekah tapi tak puasa daripada tip-tip sabomot siurocit sabar lagi misli daripada yum binatang yang tapohnya tak harga kemudian padi merupakan makanan kemudian tablau makanan hana tablau makanan tapi dengan jumlah makanan yang terumpaknya tak puasa kadar siuro sabomot jadi merumpak serta ada kedua euro tak puasa waktu euro bagi le baju kurung le boleh 6-7 bulan 6 bulan tengah le puasa minggu kalau tu tidur untuk puasa nama puasa Ramadan kan tu tidur puasa tidur jadi kadang-kadang mangat puasa itu kenapa pun kalau misalnya tapi menyo merumpak pakai ban teman menyo merumpak misalnya siploh ada di tengah pakai ban fa ini kasara mudun fil qismaini sama yoman menyo bicah mot maka jika bicahlah mot bak dua buah bagau pu dua buah bagau bak puasa untuk buruan misal dengan bisli iaitu buruan yang daripada yang na misal dan buruan yang hana misal yang man dua buah bagiannya yang maksud qisma ini maksud fil qisma ini dua buah bagian benar nah buruan yang misli nah buruan yang ghairul nyo buruan misli nyo takhir misalile onnya baru yumji tablo makanan ataupun yumji dah puasa tapi menyo yang hana misli nyo yumdroi laju tablo makanan atau yumdroi dah puasa nyaman dua buah puasanya baik puasa bak saidul misli dengan saidul ghairul misli nyam menyomot ka bicah nyo lazim ka puasa tiuro mana bicah mot kan bekah nyan pura keut are hanatu sabore hanatu sabomot hanatu ticupak miseji le bomok katanya dua bomok katanya tak hanatu le bomok katanya ataupun tikan cupak ataupun bo sabor gam tak hanatu ticupak nyan bo sabor gam boleh borgam bo sabor gam hantu le ticupak nyan hana puasa tikauro hana puasa 2 jam hana puasa le jam
puji puasa ji mantiu ro umpama merupa kurma limong are seperput ngan kan puasa limong ro seperput tetapi 6 euro kan kampung kan menyo bicah mot puasa tetap tiu ro karena puasa hana bicah lianna soma la tabadu karena puasa hana baju hana tu bagi puasa wa yuqasu bil masakinil fuqara dan dikirkan dengan miskin yang na dalam ayat ke urang pa jadi ta'ama miskina ta'amu masakininya masakina adalah hana mecih urang gisin sebab kaedah urang gasin masakin dengan fakir di antara fakir dan masakin nyong islah la mazaraf la fai yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a apabila pisah-pisah nyo manaji sabo lagi sino lamaya ta'amu masakina ke masakina yang kagak pisah mana pisah hana disebut fukara berarti nyan ijtama sabah mana fakir sabah mana miskin tajuk miskin mantang majid tajuk ke fakir mantang pijud tajuk ke fakirna ke miskina ada bae majid yang disebut masakina hana ke fukara ni mimi babab zakir ke pegah lil fuqara'i wal masakini bagi udah fakir dan mimi nyan ka ijtama kamu sapat disebut nyan ka iftaraka hukum watek bersapat disebut ka bedahu ke miskin payajo ke fakir payajo maka na melasah yang kira laju bagi sebab nyo bagi fakir miskin nyanjut bazakir kana nyo ke fakir miskin hanya dapatkan dalam Quran ka bersapat fakir dan miskin jadi hukum lain-lain nyo ke fakir nyo ke miskin kemudian pada draw dengan miskin dah bagi pada draw dengan fakir dah bagi yang kia kita nyo dengku imum perle tadata urang fakir pemuklah ngau urang miskin ya dapat tepat urang fakir ngau urang miskin nyo ka dapat tepat hukum sedangkan dalam Quran yupi sah hukum lalu mudah dah jaga yang tak fakir miskin mahana dah jaga pada dong imum rokenan pa dah jaga tah fakir tah miskin nya idza itama iftaraka wa idza iftaraka ijtama watai muklah disebut nya hukum ji saban tapi watai ke bersapat disebut hukum ji beda iki wa yuqasu no dikiaskan bangsa hukum wal ibratu fi qimati ghairil misli bi mahallil laf dan bermula yang diiktibarkan pada tahargakan yang kan misli nyan ba tempat bergada binatang empat tapoh binatang taif tapoh umpama haji tanya tengah tairam tajak taif gede tapoh binatang di taif nyan harga binatang di tempatnya tapoh binatang di Mekah harga binatang yang tapoh di tempatnya nyan bi mahal itlah empat tapoh gada empat yang tapoh harga misil ba tempatnya kiasan ala kulli mutlafai karena gekih di hati titip atau yang tapoh gada yang ribuhan harga wa fi qimati misli bima kata wa fi qimati misli bima kata dan sampai pada menghargakan misil yang na misli nyan di Mekah apa yang tapoh binatang misil yi ke Mekah tapoh di jem unta ide taif tapoh yang unta Mekah pada yum yang jinan harga yauma iradati takwimi dan ke bauro tapoh Ba'uro maksudnya seorang untuk takwim ba'uro tani belawayan tani belau beru tani belau kurma ataupun tani belau gandung padum yung ta uro ta belau gandung yang undak nyan matanyan ta harga bahkan li annaha mahalu dhibhe karena nyan adalah mahal fi'ya ada untuk puasa ke nyan cip manakala le ka 1000 euro ta puasa mesti yu mata 1000 euro nya na uro pun puasa padum uro pun puasa padum harga
Yang kedinan tu cetak ju puasa tu pada di beuro. Nang tu puasa. Pisai lung dekat jari ngurung itu bayu ngem puasa ngai bayu makanan. Bak ngem puasa. Karena pekan, karena buat sungguhnya harga bak tempatnya bauronyan itu karena buat sungguh apa misli Mekah, karena buat sungguh Mekahnya lah tempat tianya misal jika urida jika tam kesutasi. Bila hana tak nak kantau itu, hana tak undul, hana tak berpaling, tasi ya, pat tasi Mekah, berarti you muntai Mekah padum. Nah, jadi Mekahnya tiba tempat tasi, tapi hanya tasi paling, balik al makati. Ya, wafi qimatil mislil misli bima kata. Menyomaji ulang amel kita selalu amel ji wal ibratu fi qimatil misli bima kata. Jadi benda yang etibar bak harga misli di Mekah bak uro harga. Karena Mekahnya tempat tasih misal. Tapi jikalau tak hendaki tasih misal. Gimana? Bak dua terpilih dia. Mekah tasih ya Mekah kiratif yu Mekah. Wal yu'tabaru fil uduli ya. Ila tami sa'ruh bi mahallil laf atau bi makatan ihtimalani lil imam. Cuma adakah diiktibarkan pada berpaling kepada makanan? Yang menyo tani bukan tani si misal, misli. Dan wata tak iktibar pada berpaling kepada makanan, itu pasarannya makanan. Pada lihat harga ji kan dua macam. Ada kala tak paling ke makanan, ada kala tak paling ke puasa dengan harga ji. Bila tani paling ke makanan, nya paling ke puasa. Apa ni sih tani berpaling kepada makanan. Nyan pasaran makanan yang tak berau. Bak tempat tapoh binatang bunuh di Taif ataupun di Mekah. Nyo adalah ihtimalani lil imam, dua boh pendapat imam. Walaupun ihtimal bagi imam nyan dua boh pendapat imam yang hana gitarje. Imam Haramain kaya melaganyan. Menyona gitarje aju nyo yang lahir nyo. Ataupun yang kuat bagi imam nyo ihtimalani berarti dua boh pendapat imam yang hana gitarje. Cuma gitarje lain wa zahiru min humasani. Bermula yang lahir dua boh pendapat imam adalah yang kedua yaitu bak di Mekah cip. Mata hendak tablo makanan pakanai Mekah cip. Yang kabeh dam takhir tak adil lah. Antara lain. Inilah Syekh Qalyubi nabit apa. Ginyo kagiringkah kandam. Nah Syekh Qalyubi nabit kagiringkah kandam arba'atu dimai hajjin tahsuru. Puhsaru awaluhal murattabul murad muqaddaru. Nah tamatu'on fotun wa hajjun karanan wa tarkuram yen wal mamiti bimina. Watar kuhul miqata wal mutalifah olam yudek o kamasi akhlafah nadiruhu yasumu endaman Phuket endaman fakat salasatan fihi wasab'an fil balad wasanitar tibun wa ta'dilun warat fi muhsarin wa wati hajjan infasad illam yajid qaumahu summashtara bihi ta'man ta'mata lil fuqara summa li ajzi adlin dzaka soman ani bihi angkuli mudin yoman. Nyoringkah dah wasalisut takhiru wa ta'dilu fi saidin wa asjarin bila takallufi. Wasalisut takhiru wa ta'dilu fi saidin wa asjarin bila takallufi. En citafat bih of fa'dil mislama adal tafiq timatima taqaddama wa khairan wa qaddiran fi rabi'i en citafat bih of fajid bi asui li syakhsi nisfun aw fasum salasan taita sumai tasatahus tisasa taparah bari fil alqi wal qalami wa taibidahnan lubsin wa takbilin wa insani au baina tahlil dawi ihraman hadhi dimaul haji bid tamami kata puna nyan ubena tabue mseji ga padi uratu nyan turah ringkah bue boh dam haji gibatah yang pertama tartib takdir
Tertib takdir bahaji tamatno, peluput haji, bahaji kiran, tinggal ihram, tinggal mabit di Mina, tinggal miqat, tinggal Muzdalifah, hana tawida, tamu khalafah ka oi. Baik tamu khalafah ka oi ja, nyot tajak ngan tapak u tanah u Arafah. Tamu ka oi tajak ngan tapak u Arafah. Kemudian kata tajak Honda, kata motor. Nya mukhalafah, nyampi wajib dam tanyo. Dam tertib takdir. Nya mukhalafah ka oi mata dia. Adapun tak ka oi tamu ka oi jak tapak tai motor, tamu ka oi jak motor i tapak saban dit. Nyan nyoji mana ji ke kadar artinya berpaling kepada puasa leuroi kampung, leuro di haji 7 euro kampung. Yang kedua tertib takdil. Tertib takdil nyo baatra yang urung kenang tawan. Watak yang memfasidkan haji. Watak yang memfasidkan haji yang tertib takdil iaitu mengatur habah untai le. Hae unta baru yumji tam terkah. Baru yumji sabah lumo, hae lumo yumji 7 bo kameng. Pro 7 bo kameng, Watak Arab, tabo watak Arab tabo unta. Hai unta lemo, hai lemo 7 bo ka? 7 bo kameng. Yang tertib kan. Dan takdil. Nian gitu paling. Nyo hae nya mandum, unta pe hae, lemo pe hae, yut muterkah ngayum ji. Ataupun puasa ngayum ji. Ya apa bodoh. Yang mandum ka gering kahir no. Tinggal beknya ni. Kemudian wa yatakhayaru fi fidyatil halqi baina dzibhi syatin bi sifatil udhiyah wa tasadduqi bi salasati asuen bil maddi li satati masakina li kulli miskinan nisfu sa'in wa jamhu fil asli asmu ubdila min wawihi hamzatun madmumatun kudimat ala sadi. Yang kudimat bukaman. Kudimat kan? Kita belum kau kamat. Kudimat ala sadi. Wa nuqilat dhammatuha ilaiha wa kulibat hiya alifan. Wa saumi salasati ayamin. Qala ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adzami ra'sihi fahalaka fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Dan dipilih pada fidyah cukup di antara jizya kameng dengan sifat-sifat udhiyah dan dimeterkah dengan leboh sa bagi 6 dra miskin. Yang bagi tip-tip dra miskin, bagi 6 dra miskin, kata bagi tip-tip dra miskin setengah sa. Dia anjing kurang, anjing lebih. 6 dra miskin setengah sa jumlah lesa. Anjing terbagi nyobrak miskin 20 lesa ke dia anjing setengah sa tak apa macam. 6 dra miskin, tip-tip miskin kesyarakan benar setengah sa. Kedua bok, sia kameng bersedekah dengan sa. Nyan bak je ke pilih ke takhir, tapi bakal ditentukan le syarat. Kan harga kameng, ge bersedekah kan harga kameng, tapi le bosa aju. Ka kadar le syarat, ge nyan takdir. Nyan ge takhir takdir. Dam nyan dam takhir takdir. Ke pun takhir ke pilih. Je tam sia kameng, je tam bersedekah le bosa. Dan gekun tadi takdir lantaran kagak tentukan saja ke yum kameng nyum kameng yum terkanya kun takdir tetapi nyo gekadarkan jadi takhir takdir jadi gekadarkan le syarat dan jik pilih keji menyo ni jawaji nyalah dom pegah yang ladom ban rumah yang kan nilai janggut gua kabeh hati kameng hana cara lain hana apa hati kameng yang ladum berubah. Bariuk kameng.
yang kerja ke berlebat berlebat betulขึ้น hoi le ลงน้ำตรึกกาแลบ่สะแลบ่สะขึ้นแลบ่สะคุณนึกตรึกกาแลบ่สะminyo sa berarti sabosa kan 2 bomot nah pui bomot nah berarti setengah sa 2 bomot tiare tirau rừng 5 rừng 5 á 5 are takai bu gandung bu rumah bu mereka pu yang penjuh kuku rian bu ber padanya tajuk rừng Jawa yang je kam rừng undang apa Jawa karena beri penjuh ku kangku rừng Harium cit walaupun di kampung no Jawa kangkau rừng Harium cit tajuk ber sambil ka 6 are ber lebo sa sama dengan sabo sa 6 are sabo sa nya 2 are ber hana payah kameng dado murung bag tanya kubrak kameng nyanggo tu dulu ya ti kameng ka ne paling okean kan tadil odul pergantian seimbang mereka puji bukan yusama tadil li uduli fil ayat karena berpaling ayat kan hagi adil dia berpaling ji kepada ayum seimbang tu je li adilin vàขึ้นทำไมนะยุสมาตาดิli adli filayati ขึ้น adlim sejeriat semacam tadum dengan yum berpaling kepada yum tapi nyonya modul berpaling nyo hana sembang kan pada puasa tadil jadi tadilnya empat berpaling ke sembang kenapa sembang lain apa dia sembang teman puasa lewro kadar tadil arti berpaling daripada kameng kepada puasa kau kadar kameng si kadam dari kenyang itu puasa kau kadar lewro li syara keinan ta'dil takdir ta'dil takhir kan tertib takhir ta'dil Ini hanya ta'dil lah. Takhir, takdir. Sebab ta'dil lawan takhir. Betul. Takhir lawan tartib. Ta'dil lawan takdir. Ini kadar lisana. Bagi hanya tidak seimbang dengan you. Berpaling kepada you. Betul. Ini berarti ini takdir ini. Ini kan ta'dil ini. Kan berpaling kepada puasa tetapi kadar puasa. Menyoje berpaling kepada apa yang seharga. Betul. Ta'dil adli sinan seimbang dengan harga. Ini kan seimbang dengan harga. Kusi ada kedudukan lisa takhirna pilihna dan pilihan jika kedudukan lisana. Menyuai tidak pilihanna tetapi gelantoji adalah seimbang dengan seharga. Jadi berpaling kepada harga aja. Ini puasa juga kadar. Puasa lewro. Ini takhir takdir. Takhir lawan tartib. Takdir lawan ta'dil. Menyot ta'dil seimbang dengan harga, menyot takdir kagak tentukan lisana. Qala ta'ala yang pakai dalil faman kana minkum aw maridan aw bi azam mirasi fa fidyatu min siyamen aw sadaqatin aw nusukin. Orang yang daripada mereka itu sakit ataupun padanya itu menyakiti ni bak ulai jadi luka ulai kata cukup berarti fahalaka berarti kena sakit bak ulai kata cukup mah jadi ubat fafid diatun min siamen maka wajib fidyah ge puasa je ge musyrikah je ge si kameng je nusukinnya darah nusukin damen manaji yaitu si kameng deboh puasa je musyrikah je ngan pusi si kameng je jadi sino dalam ayat relat si kameng sino awal berhasil buhusatin sadakaten budai dua berduka limbui salam ayat je limbui le sino
Lumui lehla mayat je lumui thatino eta kaya rufi biatil alqi baina dhibahi chatin layat on sukin cuma pakan ino ke balik ngayat lantaran dia yung kameng layat minat taraki no minat tanazul bah ini miola mayat dari puasa mutrikah si kameng mio sino bapubut tren yang rayu ilai si kameng mutrikah puasa puasa leuro mutrikah le puasa yang ke dalil jinah di lain jadi lamayaknya puasa hana pegah pediro mutrikah hana pegah pediro sia hana pegah pudasia nusuk ke lamayat tapi bayar hadis ta warawa syekhani yang ke hadis penyata ayat kira oleh syekhani wasul Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alika bin ajrah Gila Nabi SAW bagi Ka'ab ayudika hawa murasika hai na menyakiti akan kata le gute la mulai ada gute hawa mampu makan binatang tu gute ya binatang kutu hawa murasi le gute la ulai hai bele gute la ulai enam lalat kan menkeran hai lu garule Rasulullah kala gitu Kaam hai lu garule Rasulullah keran tu kala kira unsuk catan tapi kameng mantang berarti oh cukoju tapi kameng mantang unsuk catan artinya siule kameng nah riwayat unsuk bisatin bukan yang unsuk ni ada je mana nusuk dua macam na pembuat ibadah na nahrul itu rodadah munyo unsuk catan munyo unsuk catan yang tia kameng mana ji muntah diji langsung tapi menyogum tadi dengan banyak mana sok itabit mana ji ombud beribadah olehmu bertakarub olehmu dengan tatika kameng jadi dua boh hadis na unsuk catan na unsuk bisatin kebualan tafsir hadis nyo unsuk bisatin maknanya takarub bisatin takarub olehmu berkurbanlah kamu dengan sabokah kameng nyo unsuk catan sembelih olehmu akan kambing itu nyo unsuk catan lah riwayatnya jadi silemu dia kameng sum salah satu ayamen puasa lehura atim kurukan minat ta'am ala sitati misakin ada bi makanan ulemu sabah farakannya sabah farak lah yo wal faraku dengan patah farak salah satu asuen mana ji hebosa nya soeng kali ke dia likut athairoi asmu buno dua tak Arabnya nah asai asuen asmu athairoi asmu atau wadan apungul yang geganto wo ke hamzah le ya wanto wo ke hamzah yang madmumah jid asmu wo nya geganto ke hamzah madmumah ya kalau waktu lebih boleh bunuh katua lo Arab kan melingkir lo panan pegah kan melingkir jadi asuennya asmu ataira ganto wa ke hamzah yang gemahkeun asu yang kudimat alasat kemudian hamzahnya gatrek liko tat yet ausin di asu aswu atairoi li pegah wa kamdah jit asuu no kageba saraf ya biru nah oni yang gatrek hamzah likut bangam sapa duai jit ausu wa nuqilat damat wa ilaiha ginakal tu barih dhammah hamzah kepada saat jit asu kemudian hamzahnya kita kau kali jid nya ilaji nya ilat ini lantaran nya termasuk simai yang langka kayaknya ilat maka kita cerai be asu jamak daripada sa lagi sa pakai asu saon pun pasal asu hoka dikesat kena hamzah no tak jamak hoka hamzahnya angka kaki tukar maka dari likut jid asu
Jadi Hamzahnya kau boleh ikut. Jadi kepegang sabah parak leboh asung leboh sak. Jadi ke Nabi siau lemu sabah kameng yang kita tafsir ayat au nusukin. Tabai deh dia kameng anti ya kepegang. Semuti ya anapu kameng bukan kameng. Nyo ninya di dia min siamen kepegang Nabi som salah satu ayat. Amen ni siamen layak dah leuro. Sedekatin layak adalah sabah farak, iaitu lebosa. Nyan yang naik sedih kan cukup kan. Wa qisal kalam alal halqi. Dan dikirakan cukup dan dikirakan koh bukai artinya cukup sebab nalam adi mengkarat ukai mengkarat ulai nyo mengkarat ukai nanti terus supui temang tak pada cukup dah bayang maka kelengnya kahajak kau ukai maka kau ukai tapi bidenda jadi dalam arti bila akan melarat jut tapi dam wajib betengkah kajian rihana wajib dam menyutat saja hana melarat nyan dosa tu dan dampi wajib. Wa ghairul ma'dzur bima alaihi wal fuqara alal masakin. Dan bunlah urang yang hana ma'dzur pada keduanya kehukai dan cumuku gekih di hati urang ma'dzur. Jadi nok kadang udhar wajib dam, nyo hana udhar olah wajib dam ka. Dan urang fakir gekih di hati miskin. Wa kafidatil halqi ino oleh Nawawi gepegah adalah fidyah cukup mentang. Fidyah cukup, kan? Nyan yang saban dengan fidyah cukup adalah fidyah istimta. Istimta pakai bebewan istimta. Pakai minyak istimta. Pakai pakaian dicop istimta. Nyan mendum ji titip takhir takdir. Gepu pilih lagi kadar li syara. Pakai pakaian dicop tu ni. Pengurung pakai bebewan. Yang jim terkah le are je. Pu namare. Jim terkah namare. Hana pilih taboka, hana mencih taboka me. Ya. Ye pilihan kata rah taboy ni pegat. Hakai hari gagal lam. Puasa apa je? Ni puasa le ro takai. Wa muqaddimatil jima'. Dan segala mukadimah jima nyai tamang lam nyancit roni cium urinang tiga rogun gusu pa urinang tapi hana jima lam mukadimah haji nyo kato bajima yang ka bahaya yang kata bonta ha tempat saya kan wakafat diati kata tayubi wakadimatil jima istimta kita mulai istimta tatayub ideal dupsi dan mukadimah jima nya mukadimah jima kita mulai istimta ji berarti hukum ji fidyah ji sabo sabo kamengkit atau leuro puasa ataupun beri makanan 6 miskin titip miskin sabo sa li istirakihi fit tarafu karena sabannya mukadimah jima pada bersenang-senang. Ya, tatayub senang-senang ti mukadimah jima senang-senang kit. Yang pada lain berasa botri kan. Ni lambit puno termasuk watak tani bah. Watak kali wajib umtar ko. Watak tiga tu kan kali umtar wajib. Wajib kamai teman. Watak tani. Hadza namun takhir. Nyo man dua boh ka keun takhir. Takhir ta'dil sabo takhir takdir sabo. Jadi beda takhir ta'dil berpaling kepada harga pasaran. Ini takhir ta'dir berpaling kepada terang kali kadar. Jadi ta'dil lawan seimbang harga. Ta'dil mana ji adli seimbang harga. Sadu dengan harga yang wajib pun. Nyai kun ta'dil menyo takdir hana kalian harga terang wajib pun tetapi gak ditentukan kadar lisah. Nyo dua bohnya mandua dam takhir.